Test, 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 test. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, test. Testing one, two. Test, test, test. Testing, testing, testing one, two.
Wih, saya ada. Berapa orang tinggi saya? Ya, ya. Kita. Ya, kita kan. Tahu. Test. Iyang Morenzo once Casadelia level up Cocorusian and Wayne Pohnpei, Sapalmar Radio and Pohnpei Radio VCCH. O pacuan sa kargitan suksej may Sapalmar Kamatongan Championship ta Kamel El Peñakiyo nan pungan Israelian Nech Walian Koloniakan me Puspe Konstantin Yamuranwich ye me chaptar ni alamo o pueke kocho ay mele yang chai rain out o Puspen Kamatong Wich pan Puslache o Sansal may Israel lian Koloniakan pangkiyar ray chungol ko paponempeo Israelian Nechkan pilpangkiyar pangko panempeo Ari puyen pacuan saksakar ninlangan suksej Melel kapkapese kamatongkan ng YouTube, Facebook, puwen san salang Chonway, way panganan Pohnpei, dali wilagan kalalan Wayne Pohnpei. Muranan sa uchik-chik chaypan, katlaw ko chinchapiata sa Pulmar, kamatong and Kamelel Peñakiyo ni Mensang Kapon Ranwich. Open yan sa watch, pachuan po sewa yan, chungal ran mga wang kapay, yung Chonway Pohnpei yunsak. O pachuan lukay yung Kalapako and Pohnpei Chonway Pohnpei yunsak, lali wilagan kalal. Ranyang kachinmasani pachuan puitan kamatongan Kamelel Peñakiyo. Yan po nga Israelian Wayne Nech o Israelian Wayne Koloniakan. Tama pa insan Kamelel Peñakiyo ang umpoy laot ang liyakan
O tim yo me pachawan payamau, irai me pachawan ada tiar kayo. Tim melos, irai pachawan ada tiar karyao. Ang sukses tama uyaunan meos main ko ye reisunan penganrai lian kolonia kan. O sansal me lian nechaban pok o lian kolonia pan tapatap. Yang nakkan nubit ia bentuk anti minit wanter, rater minit wanter. Dia record tak ya bu? Ia bentuk cawan. Riau. Imod Bospen kamatangon chemech o Tefon me pokpok sang team net. Ball Riau, strike Riau o runner Anchi. Ang sukses bimiche po on third base o out there Wang Lian Wei net. Napan pok ang sukses yay tamang pokpok yay Tefon Mendiola. Kayo na po ikotor, Tefon Pogi, Birna, Lefilter, tsaka tapper, Kuleti, Anji tsaka Erop, Talangom, o out Riau. Napan pok sang timin na chan sukses yay Lanisa Tefik. Lanisa sa kulungan wasan pok. Ang sukses, so ko sa napatakos course, strike. So ko sa layarong po yan napata. Course kita mo yo. Poleo strike kayo. Runner mimi po on third base. So ko sa kolonya layarong po. So dito course, Lanisa Pilsocha Poki. Poleo strike Riau. So kung gusto na ba tayong sukses, so dito course, Lanisa pong sa Poki, beer lang third base stopper, course lang first base out. Out sa luwang Lian Wainach. O kolonya panganod Pok, punaray ko po ng Riau. Kiray koros pacawan kayo sa kanar ko po ng Pew o kolonya kolokol tangew tang Riau, lian kolonya kan o lian Wainach kan kolokol tang Silu. Ang sukses lian kolonya kan pan Pok po na rin chungal ko po ng Riau. What? Chay babil sa bali ng wasan kamatungan sukses o
Mepan Chepin Pok sang Timin Colonia ye Marmi Henry. Soon ko sa layarong po yun na bata so ko dito kos Marmi Sochapaki Poaleo. Soon ko sa layarong po yan suksej. Wana bata so ko dito kos Marmi kay sang mawe Paul Riao. Paul Riao so just strike. Soon ko sang liyan way na sa layarong po yan suksej. Wana bata so ko dito kos strike. Paul Riao strike wang Marmi Henry. Soon ko sang liyan na siya layarong way so kos Marmi Pyoki Pirla third base tsaka nang tapareti out wang Team Colonia. Okay, sang Team Colonia, Lian Colonia may pampo kan sukses. Sungko sa napatas ko si Tupok. Kim Boya sa Chalel, strike. Sungko sa Lian na Chalel, yarong po sa Tupok. Bill Socha Paki. Paul Riao, strike Wang Rita. Tuan Masansal. So ko dito Kos, Rita Paki, Socha Chalel, strike Riao. Purmak Paul Riao, strike Riao. So dito Kos, Rita Paki, Pirlang picture quality, Kos kilang first base out. Yata out Riao, ang team in Colonia kan Lian Colonia. Pinakap may Colonia number 1 and sa 1 stage. And Sansal may uniform kan Nech Pachona uniform search po Chanwal the purple Colonia Israel Pachona uniform po Chanchal the po plug. Soon ko sa layarong po yan sukses na pata. So dito Kos Paul Riao so just try kong Melinda. Ko sa layarong po yan sukses, pero yung nabata, kailangan dito ang catcher. 2 out ang Team Colonia. Nabata. So ko dito, Kos. Melinda Sochapagi, strike Riao. Paul Riao, strike Riao. Pilewong po yung kotor, Melinda Sochapagi, Paul Silu, strike Riao. Nabata songkos, nabata, so ko dito, Kos. Paki Sochalel, strike. Paul Silu, strike Riao, full count. So dito, Kos, Paki. Pirto na Tony mo taliyang may. So on Kos way. Onabata. So ko dito, Kos. Paul Bayo o Melinda Samalaton first base. Napampok sang Timin Colonia ye Miura. Iranian Colonia kan. Soon ko sa nanyarang po isog dito. Kos, Miura kay sang mo runner changa na kolaw lelpon second base. 2 out ang Lian Colonia kan o soon ko sa sukses pilalaya rumpay. Soon ko sa napata sukses napata so kadito Kos kitong po yo Paul Riao ang Miura. Pilewong po yung kotoro strike o Paul Riao ang Miura. So ko dito Kos, Miura Bisocha Paki, Paul Silu. So ko sa layarong po yung nabata. So ko dito Kos, Miura Paki, Pirlang, shortstop tapel. Kos lang first base, Pupsang first base. Melinda tsaka talangom. Miura safe on first base.
Mabahan po sang team in Colonia, Rosan. So, ano ko sa napatasok dito? Course, Rosan sa Chabang strike. So, ano ko sa napatasok dito? Course, Bills. Poleo, strike. Una pa tayo sa course, Becky, yung puya pirla, puya chocolate, karaya Miura safe on second base, o Rosan safe on first base. O may paan po kan sukses sa team Colonia, CC San Nicolas. Una pa tayo, Sokatito course, CC Sochapaki, Poleo. Sokatito course, CC Sochapaki, strike. Right camera ko mo, camera 2. Ano ba ta Sokatito course? Isang mga runner exhibit, call out safe on third base. Rosan Changero safe on second base, o CC mawin pokpok sa team Colonia. Out Riao. So, ko sa layo rumpay. Una pa ta, so ko dito, course, CC Kaysang Mawe. Ball Silu, strike. Una pa ta, so ko dito, course, CC Pagi. Pirla, Koila, lapitan sa dyan yung quality, cover, Europe Talangom, Rosan Talangom, o CC Pay safe on second base. Kalanganin ko por koros, bagachin Pepe yan, radio on phone pay ng YouTube, Facebook, Sochigan Runway, Chuayang Mamasani, Pitpachuan, Kamatongkan, Nan punganiray liyan na Cholian Colonia kan nin Sochigan Runway, Nan Wayne phone pay, din Spanish Wall. Okay, so on pok sang Colonia is Chipachuan at Chungalat. So kulong so dito ko so ko sa Pagi Pirla third base so Chip Taperti. Tapol o strike. Runner Mimi on second base. Una pata. So, dito course, Pagi Pir. Strike Priyaw. So, on course, pilalaya rumpoy, ano lang ay wasang course. Una pata. So, dito course, kitang po yung Pagi Pirla, source of Tapereti, Uyataraw, Silu. Colonia, pacuan kayo sa kalara right sa Malkupuan ng Beriaw, o score kan pangkakansan sa lawang promail kan Murilan so chik-chik. Rail kayo sa kliyan Colonia kan, pacuan kayo sa kalara right sa Malkupuan ng Beriaw, or kaptalong tang Silu. Match mo ba ang wewe ko Colonia, kolokol tang Limaw, next kolokol tang Silu.
Mapanpok sang team niya Jay Chantel Lagiak. So kos ketorong boy Chantel Pokis. So challenge strike Chantel manapata. So kos manapata so dito kos Chantel so Poki boleo strike So kos na yung boy na sa kos Chantel Poki pirlan third base. Dapat tapos na ang first base. Nakarauteo. Chantel out from first base. So out there ang team net. Mapanpok yung Salika Layola. Salika Layola Chumalpata sukses. Kita lapayakan. Ona pata kalakalasagay Chumalpata. So gusto kos. Chantel Poki pirlan shortstop tapper. Kos kilang. One, karayang Salika safe on first base. Mapanpok ang sukses Jay Julie Ponabort. Burmak Julie Tainard. Soon ko sa nabata ang sukses. Nabata. Strike Wang Suli. So kos kita mo yung Suli so Japaki boleo strike. So kos pala yung rumpay. Ona pata Suli kos Suli Paki pirila na bungan shortstop second base. Salika changa safe on second. Suli changa safe on first base. Mapampok ang sukses si Aiva Layola. Aiva sa kulong airwasan pok. So kung sa napata, kilang dito ang catcher. Panabiyakan sa dito ko sa Aiva sa pok strike. So kung sa layer bilong boy, kilang dito ang catcher. Panabiyakan sa dito ko sa Aiva pok. Pirlan shortstop tapper. Outie sa lakang out. Hello. Double play, karayang yatar out dan change to Colonia Pantok, pinaray sungal ko pa ng Pesilo ng Copa White, search score diyan na siya kaptalong. Masyado sa Purma ko pa ng Periyaw. Next, so kaptalong. O Ime Sansal, Makolonia Panpok, Polaray Silo, Utang kan Kolonia Kolokol Tang Limao, Wainach Kolokol, Alianach Kang Kolokol Tang Silo, Panpok, Emily. So, score na kaptalong ng Copa, 1 success Panpok, sa team Kolonia, Emily. So, kung saan matakos, kitang po yung Soche Pagi po Aleo. So, kung kilala yung po yan, success na patas ko dito. Kos, Pagi, Pier Lamas, looking line. Po Aleo, striker, Wong, Emily. So, kos kitong po yung Pagi, Pier lang, center siya na tapos itong po yung yatarauteo. Chantal Lagiak tapos tiyarong po yung yatarauteo ang team Colonia. O mapaanpok ang sukses siya Lily Welly. So, kos na patan sukses. So, dito kos, Lily Pagi, Papol, strike kayo. So, kos ang diyan na tsaka na lang yung rumpoy. Yun na ba ta? So, dito kos, dilipil sa Oche Paki. Balew, strike kayo.
Songkos Pilalaya Rompoy na batas. Kos Sumpoya Pilpir Lamas Lagan Line. Paul Riau. Strike. Bel na bata so sa na bata on bata. So ko dito Kos Bagi Moyo. Paul Riau. Strike Riau. Son ko sa laya rumpo yan sukset ona pata so ko dito kos kimpo yon inanela nen liliyo kare yang lilipan samalan pon first base napan po kan sukset sa timin kolonya liyakan niya Marmi Henry out there runner mimi pon first base o Marmi maban po son kos pil kilang tong catcher Marmi kirkirsa kachumal pata so dito kos Baki. So Chelel we are strike Ito ang time na ito. Marami pupurihan sa kulong wasan pok ona pata sa unkos ona pata so katito kos kumpuyo Paul strike so katito kos Pilpir Talapawe yatar Paul Riau so kos anayarong boy yan sukset so katito kos strike Riau so kos pinanabataran sukses na bata sa katito kos kitong boy marami Paki Pirla mas liking yatar Paul oh so kos sangwalian winach kanala yarong po yan ano bata so katito kos kitong po yung peer tayo kasi nila Paul Riau Paul Silu strike Riau ano bata ang sukses so katito kos pangipyoki Pirla right so tapar din po yung para yung Lilith Changer safe on third marami Changer safe on first base napanpok sang timin Colonia yay Erka Aute wong team Colonia so ko dito kos kitong po yung Pirla nansuwan Lidimar mararap talangom marami safe on second o Pole Wonger ka so ko san sukses pero ko san tiya rumaw ano pata so ko dito kos kitong po yung erka kaisang mawe Paul Riau na pura nga lang po yan sukses na pata sa ito kos erka kailong asang mawe Paul Silu side strike ano bata so ko dito kos strike Paul Silu strike so dito kos Pir Talapawe Paul Paye worker sa Malapon first base napanpok yay Melinda may chik nan po nga na coachin net ho son kos nawiya coachin net yay June Layola me uya apali mo tong coach coach uya chief umpire yay Strixanansan Raya me piliyang apali yan sukset yay Parasanansan o kichkan na bapaway pa kon runwards yay Chana dogan physics AH o son ko sa Laya Rumpuy o napata Alaya Rumpuy o napata so ko dito kos Baki Pirla left fielder sa Chocolate marami siyang kapitalangom Erka safe on third Melinda safe on second napanpok sang timing Colonia yay Miura o out ang
team in Colonia, irailiyakan. Ay, gusto mo naman nainiyak yun diyan Colonia ka. Ano ba ta? So, on course na ba ta? So, kung dito course, Miura sa Chipag strike. So, on course na lang yung point na. Bagi mo yung pinang shortstop. Course lang. Out. Out. Riau. Colonia. Ergat Tanongo. Mailintap Changero sa ibon third. Napalpok. Yay. Rosan na layarong patay sukset. So, kung saan na patasok dito. Course. Rosa sa Chapaki. Poleo. 2 out. Ang team Colonia. Ona bata songkois, ona bata so dito course, Phil Tarto pa Paul Riau. So man strike you. Oh. Paul Silos, so just strike on Rosan. So, on ko sa nabata, course kitang po yung Rosan sa Jabaki strike. Kaya ko talipin na yung anak lang strike ko po. Course kitang po yung Rosan, Jabaki bilang sulit dapper, course kilang first base mananakawag niyang out. Uwiyatar out Silu. Colonia kayo sa kalara right sungol ko. Kupa na ba Silu? O right up talong tang Silu. O next pan tong kuya right kupa na ba Silu. Pan Chevin Pog is Stephanie Lawrence Yakiyap. Stephanie Alialo kulang wasan pok. Kulakol pa tayo umikaw po orange. Una pa ta Stephanie. Kapapisang pekan sungko sa nabata. Bilang dito ang catcher. Una pa ta. Sungko dito ko Stephanie Pogi. Piri lamas looking line. Yatar strike out. Son ko sang timin Colonia Lian sum sa talayarong po yun na bata. Ono bata. So ko dito ko Stephanie Pogi. Pir lang shortstop. Sisi Dapper. Post lang. Stephanie Changero safe on first base. Stephanie Pogi lang po yung Sisi Dapper. Post lang. Marami kita sang neopon. Beso kare yang Stephanie safe. Mapanpok yung Anchi Edwin. Kayo nung po ikotoran Anchi Pogi. Stephanie out po second. Anchi safe on first. So yata raute Wong Lian Nachkan. Haute Wong Lian Nach. Mapanpok yay Rachel Layola. So, on course, nabatan subset. Nabatan so dito course. Strike Wong Rachel. So, on course, layarong po yung nabatan. So, dito course. Rachel Pogi. Pirla ng bungan shortstop third base. Anjo Changero safe on second. Rachel Changero safe on first. Mapanpok yung Tefon. Out there, Wong Lian Nachkan. Side score rakaptalong. Ton ko po ng Silu.
Nafona la yarong po yan, patan sukset, una patabampok, songkos sa kos, soja paki strike. Songkos sa la yarong po yan, patan sukset kos, paki pirla, right from the top, perenti, yata route Riau. Depan pokan sukses Lanisa David. Son ko sa nabatan sukses sa nabata. So ko dito kos Lanisa sa Chapaki Paul. Anchi Mimi champion first. Rachel Mimi point second. Kos Boyos Lanisa Chapaki strike. Ona bata, so ko dito kos, tarto ng puelo. Paul Riau, strike. Yaning songko sin kolonyal ay rumpo yan sukses na bata. So ko dito kos, pagi pirto ang wasa reporter mingi pabilisarlat na nimo. Paul strike Riau. Yaning sa pagpok chan sukses na bata. Ora bata, so ko dito kos, dali sa pagi pilpir lang mo rin. Paul Riau, strike Riau. Out Riau. Only yung winnage. Soon ko sa layarong po so dito kos, dali sa kaisang mga ball. Runner Emen Chang on save on third. Emen Chang on save on second. Soon ko sa layarong point, Timin Colonia layarong buliyang kos sa layarong point, so ko dito kos, lani sa paki, na pinpupula mas likin line papol. Soon ko sa Team Colonia layarong point, lang ditong catcher, so ko dito kos, lani sa paki, pirta, kulang shortstop, daperati, yata route silo. Runner out on first base, so mabampok ni Marami Henry. Kayo nung boy kotor Marami Sojapaki. Kos kitong boy Marami Paki bilang third base snapper out. Okay, pinilinya kapukuyan siya ni Marmarang Kundo. Talangom. Mangkong puyok walang third base. Snapper terus bilang first and then out. Runner naman out on first. Kapuratongom. Sarapin macam kasan third base at saka kapitalangom. Napanpok ang sukses siya, Erika. So, kung sa layarong po yan na patasok dito, kos, kuyang po yung pir, tayo kasi na.
Poleo. So, Kos Planayarong po yung napata. So, dito Kos. Paul Riao. So, the strike. So, Kos Planayarong po yung napata. So, dito Kos. Phil. So, strike. Paul Silo. So, Kos sang team na siya napata. So, dito Kos. So, jabag strike. Paul Silo strike. Wala ba Kos punya Paul Paya. Warka sa malapon. First base. Pampok kan suksa Jamie Lintao. Out Riao ang team in Colonial Lee. Kayon Kos Kotor. May linta sa Chapaki. Poleo. So, Kos Planay Rumpay. Wala pa ta. So, ko dito Kos. Baki pila. Third base. Kuila left. Kabro lang itong puyo. Karayang minita save pang first. Mereka save pang second. Napantok. Yay. Miura. Miura na yung Richmond Pata. Sukses. Kalkalsak Pata. Ano Pata. So, Kos na Pata. Sibat na yakan, di pinabayakan. So, dito, Kos, Miura kay isang mga Poleo. So, Kos Planayarong po yung napatasok dito, Kos, kay Miura kay isang mga Poleo. So, just try. So, Kos Planayarong po yan. So, dito napata. So, dito, Kos, Spear, talanan wayawang po yung runner, tsaka 10 second. Tsaka safe on third. Pero tsaka sang first base, tsaka safe on second. Zero strike there, wang Miura. So, just strike. Purmak, so just strike. So, Kos, sa Planayarong po yung dito, Kos, so just strike, para yung Miura. Paul Silo, strike. Kos kita mo yung so strike karena yung Miura Samalar. Yan full base. Base kan koros, the base kan koros out. So, Kos ang sukses pan, Wulialita, mapanot Kos ang timin ye Julie Panabar. Okay, yan. Sukses. Suntok sa Colonia na batar. Kayo na po Kotor. Strike. Sulit Kotor. Kayo po Koreang po Kotor. Paul. Rosan. Sa Kolongom.
Puede haber Tauli Pictures, tapi nak kulit tika potong suot kot. Runner amen po third, amen runner talangom, amen runner may point second. Zone ko sa nabata, so ito kos, Baki Pirtala. Ay, pasang nagta, pero iti out, pitar out silo. Out silo. Duncan. Pansan sa Longmore. Hap momon mesan sa Leng Son Bakair, me Colonia, me Chichiang. Colonia kayo sa kanararay sa Kulkupan ng Bipayo. Rapid Cup talong tang payo. Santok sang. Yay. Ibanpok, Chebenpok, Chantel, Agiyak. Chantel na batas ang koskitorong po ipelki. Chupu. Strike kayo. Wala bata, Son Pok. Son Kos na bata. Wala bata. On off bata. On off. So ko dito Kos. Pelki. Pir lang. Kulang. Right shoot tap. Pero timas lagi yung karayang Chantel Changero safe on first. Panpok yay Saliga. So kita orang kayo nung po yung Saliga Piyaki Pirlan sa kasmi Kulta Berkoleti Saliga Changero safe on first. Santel out on second. O Saliga safe on first base. Yata Rauteo. Van Pokye, Julie Tynard. Songkos kitor kayo nung po yung strike. Wala bata. So dito Kos. Pokye, singkawaya nga siya. Kapag ito yata out Riau. Kupurma kaut silu double play yung sojak dang net kaptalong ng Kupawach o Colonia Panpok net pan tabatap. ये मैच में कैंसल में नेक्स्ट टाइम से कलर राइट को गोबर ने पाए वो सोचे स्कोर कप्तलों o Colonia kolokoltang ay Sacriao next kolokoltang Silo Colonia Banpok pularay sumalkupan ng Penlimao Banpok ay CC San Nicolas. Oh, Aiden! Oh my gosh! Aiden! So on kos dorong po yung agad number CC safe on first base.
Sulia na bata. Suko dito. Kos. Second place, Karen. Karyang unang po Ecuador, Paul Riao, to strike. Paul Silo, to strike. Paul Bayo, Paul Silo strike. Bagay mo yung kanan, shortstop dapper. Bobsan Stephen Karyang. Safe on first. Simi yung third, nabampok kay Emily. Suli na yun po yan sukset. So, the course. Roger Paki. Runner Chang of safe on second. Suli na batas ako dito. Course, Paki. Pilang shorts of topper. Pupsang. Sisip Talangom. Runner, tsaka Changero, safe one first. Mabampak ang suksok yan. Lili, score ka na yung Sagliao ni Silo, Colonia. Kayo na po Ecuador. Paul. Runner, Changero, safe one second. Post kalau kaya pier lang ang pikil at Paul Riao. Demonstrasi kelewat, fokus berkembang. Son ko sa layarong po yan sukses. O nabata. So, katito. Course, Paki. Pier lang mas pinay. Demonstrasi diplomat berkembang. Salria, Sakriau, and Lili. Contoh bentar sekoloti, karya hari ini dokumen utama. Saya kau tong timin Colonia kan, o mabanot po kan subsidi Maraming Henry, runner namin Talangom, kaman Changero safe one second. Soon ko sa layarong po yung nabata scores, piso Chapaki, Boyo, Poleo. Scores, piso Chapaki, Paul Riao. Nabata, Sulio nabata. So, kung dito course, marami sa Chapaki, Lili Changero, safe one third. So, nilayaran ko yung nabata, kailangan dito. So, kung dito
dito course, Pierre Lapawe, Paul Payo, marami sa mga po first. Napampak sang riding yung kolonya kan yung Erka o strike out. Sungkos sa dito course, Erka sa strike, marami siyang, at siyang wala safe po sa second base. Sungyanero course, itong po yung Paulew, strike out. Sulinalo rin po yan. So, sa dito course, Pilpir Lamas second line, Paul Real. Course, kitor po yung po yung Pilpir Lamas second line, Paul Silo. Una pata sa dito course, Paul Payo. Kasama lang po ang first base. Panpak eh, main ka o cycle. So, nilalang po yung dito course. Pinitapyak, ibilang. So, tapos koy lang. Pilip talangom, marami sa kanyang open pit talangom. Erka safe on second, Benita safe on first. Ipanpakan sa Jamie Yura. Suli na bata. Anaya Rompoy. Suko dito Kos. Paulew. Suli Anaya Rompoy ang sukses. Suko dito Kos. Pir Tapawa. Paul Real. Which is strike. Una bata. Suko dito Kos. Strike. Una bata sa dito Kos, Paul Silo, strike out. Sulit na yung sa dito Kos, Paul Payo of Piatar, full base. Chik dan pengenarayan coach in Necho Zone Koskano Rabaan Miching kita ba niya momoyla Rabaan ko niya ta Zone Coach te Maraban Komalerte okay ay papanot coach sang Brian Nechkan ay papanot coach Suliban por la shortstop. Dan kakan sa long promoil kan red kan menyang naman sa ni patpatuan kamatongan championship memory ni ride yakan sa ipanbil kasyang nan pisangon kamatongoche nan pungani ride olan kolonia oy ride olan wain batanim kan kayo na po ko sa ngasong ko sa Radianas ka no Paulew Pescan ko shout out Okay, brutungan ng kamera.
Riau. Soldier strike o strike out. Mula bata Aifa, sukat dito Kos. Baki, Pirla, sulit Tamper. Kos lang race, out. Ergak Talangom. Minida save on third, Miura save on second. Ranbok, yes, Sisi. San Nicolas, Auteo. Ongre, yung Colonia ka. Kaya yun ang po ikotor, Sisi Sochapaki. Kacara ko sila. Kacara. Main ko kampuyo. Bos kena bicara sapung. Pirla pa niyo. Runner yaman poncho sa nangong. Sakpak ye. Sisi San Nicolas. Auteo. Score kan murmur lang ang Riley and Colonia kan. So, kung saan napatasok nito, Kos, Sisi Baki, Pirlan, shortstop, tapos Kos lang, tapos safe. Si Changero safe pa phrase. Kayo nung po ikotor. Paul Riao ang Maynardin. Marlene dan Maynardin. Una pata so dito Kos. Pir tayo sila Paul Riao. So una pata so dito Kos. Bagi. Pir talang. Pir tala. Kayo na po ikotong son kupokan sa strike kayo. Dapat Kos, Pilisocha Paki Poleo strike. Ay fala yaron po yan napataw sa dito Kos, Paki Pirla. Pupula mas naging line. So kung sa yaron po ay runner naman po ang first, runner naman po ang second. Paul Riao, strike Riao. Ay fala yaron po sa dito Kos, Paki Pirla pa Paul. Nanayat ang short nanayat Riawan. Ay fabila yaron po yan suksa dyan na bata. Mana bata. So dito Kos, Paki. Hey. Kelang men chargeran, kukelan salo baban naching men charger. Control through. Ay fala yaron po yan suksaj. Una bata, suk dito Kos, Paki, Pirla, second base stopper. Seven run around on second, miyata around silo. Kupurmak, out Riao. Kupurmak, out Riao. Sisi Mimi Pon second, and then runner Mimi Pon first. Panpok sang team ng Colonia, yay Lily. Ay fala yaron po yan sukso na napatasok dito Kos, Lipaki, Pirlang, Tauli, Sarabinin na Chokara yung sisip talangom. Amen Mimi po ang third. Nilichanga Mimi po ang second, first base. Nabahan po kan sukset yay Marami Henry.
Ay fala yung po yan sukso na bataso ko dito kos marami sa Japaki. May nilimar nilimar araw sa iponsakan. Ay fala yung po yan sukso na bata so ko dito kos marami sa Japaki yung po ile Paul Riao so just try. Ay fala yung po yan bataso dito kos Paki pila ng pungantoy to short up po na life with the top peratik. Round ball, para yung runner-up na lang Bonom. Lily safe on third, maraming siyang aero safe on first base. So, Banpok, Erika. Kayo nung po ikotor, Erika Sochipaki. Yan. Lalo natin si Om ko. May runner chorus में पैट पैट पे पेस beat along on practice on pokot terkap dok to pila right fielder changa si tap पर थे कर yang Dian Kolonial Yemen में पैट पैट पे second no third rachanga rop telangom वो में pan pok Yay. Ibig ko. Pinakapin Kolonia nempe isa kuno. Kayo nung po ko to Pioki Pirlang shortstop tapper. Amen runner Changero safe on sulit tapper nung po yung pan. Karayang runner Changero safe on second. Amen runner Changero safe on first. Tumapan po yung Miura. May linta Changero safe on first. Tumapan po yung Miura o out Riao. Kayo nung po yung kotor. Okay, ay focus ko kayo Pogi Miura Pogi Pirlan second base tabel to yata route silo. Kolonia pacuan kayo sa kalara right simol ko pa ng Benlimao umon man sa chika pansan sa long san Kolonia Bantabatat, next panut po. Wait. Paano pang kiray ko pa na Benlimao, may papakansok sa chin. Ay pa, score ka rin sa Suli Silo. Kaya ako nung po'y kotor o nung po'y kotor Paul Riao, striker, wangay pa. Paul Silo, striker. Ano bata, suka dito ko sa iba Pioki. Hindi lang mas laging 9 karayang Paul Stilo o strike Riao. Ano bata, son ko sin Kolonia ka, ano bata
Soko dito Kos, Ivan Sochepaki, Paul Bayo. Nagpagpakan sukses siya, Stephanie Lauren Sagiak. Madapat ang songkos, Soko dito Kos, Stephanie Kaisang Moe, Leo. Madapat ang songkos, Soko dito Kos, Pierre Tela Paul Riao. Madapat ang songkos, Soko dito Kos, Stephanie Dibang Strike. Manapata sa dito Kos, Stephanie Bagi, Pierre lang, short of tapan, Pagkalan sa Casey. Stephanie Chango, safe on first, Iva out 1 second, Yata Raute, Wang Team in Colonia, Mabantog, Yay, Anchi. Anchi Mabantog, ang sukses. Son Kos, Sarabata, Stephanie Mimi Pong first. Okay, naman si Sarabayin Banjang, Stephanie po yung pinakamatak. Anchi, yun na ba tayo sukses? Yun na ba tayo sa Kos? Kayo nung po yung 14 strike. Anchi nabata sa dito Kos, Anchi Kaisang Moe, Moalew, strike kayo. Manabata, Kos, strike Paul Riao, strike kayo. Score isa kisunis silo. Manabata, son Kos, Bagi, Sodalal. Isa kisunis silo. Ona pata sa dito Kos, Bagi Pirla short up, Jojo Taparati. Safe on third base. Lechang Steven Lechangero safe on third. Anchi Changero safe on second. Nabantok yay Rachel Leola. Out there. Merlin Pano Changi Anchi. Rachel nabatan, sukses nabatan, nabatan, so Kos kilang dito nabatan, so dito Kos, strike kayo Rachel, so Kos na yung rumpo yan, sukses nabatan, so dito Kos, Bagi, Pierre, Tala, wala, so tapos the center field, sinabi Mechang, sabi na Pilangom, Amin si Sirwin Mechang, Chip Pitala, Changero safe on third, Rachel Chang was safe on first. Nabantok, Tifon, Mendiola. So, Kos na bata, Ransuk sa Chunabata, so ko dito Kos, kayo na po yung Kotoro Paul. 17. So, Kos na yung po yung nabata. So ko dito Kos, Colonia. So, Kos pala yung po yan, so Chunabata. Nabata, so ko dito Kos, Bagi Sochalel. Strike kayo Paul Riawang Tifon. Colonia, machichi ang nan kamatongan brand sukset. Ang sukset niya rin kolokol tang sa kisu. Match kolokol tang silo. Strike. Paul Riao, strike Riao.
Son kos melalui rumpu yang dapat masuk dito kos bir lamas leki Paul Silo Rachel Chang ero sepon second. Ona bata son kos masuk dito kos bagi bir telah fly ball bola tapeti Rachel mararang kukolong telang omamen Rachel Chang sepon third base. Out real of the net. Panpak kay Lalisha David. Caipan proton ang wasahan kamatongan sukses. Puy kang pipir lalaki yok. May sawas ka lang itong puy kan. Ona pata lani Pauleo strike riyawang Lenisa. Baki Pin Papol. Ang sukses puy kan pa na nakapulpulong ito. Mo na caipan. Puy sewe kamatongan sukses kung ranwaj. Son kosan sok sa jalayarong po yan na bata. So katito kos. Bakit? Out. Get out silo. Line up. Ngayon kosan sa layang reporter sok kung ranwatch me. Kamatangan ranwatch. Saklar. Nan pungan Rai Lian Colonia, Lian Wayne Nachkan, o Sansal Lian Colonia kan, Yay Rai Makayon, Main Yak Yunan Paren Kaunar Yakati Saktuau, Liberation Day, Ranwatch. Nintuan na kapat penartang kan koras Colonia Kolokaltang Ria Saktuau, o Nech Kolokaltang Bayo. Kamatongkan numpay lang tong liyakan Kolonya kayo, Nechkariyaw o Kuchi Kasilo. Kalanganan ko por koras may kumakachinya yang kit ni Soch Kondranwich. Ong nan kamelan pen yakiyuan ray liyakan o Sansal Melian Kolonya Makana. O Murin Mek, Jay Banut Katlawachin yang masang ibacawan penet. Kamelan pen nampungan olin Kolonya o olin Wayne Metrani. Kaya lagis ka mo isang radio physics sa iyo. Kalanganan progress online ko and kakain sensal pwede kamatang pagkachepan pachotan na YouTube, Facebook yemela yang men pachawan sa karkita me sapulmar kamatang ngalan sukses saklar o chepan chapyata video cup o ray lawalakan yay olen Colonia o olen Wayne Matananim kalanganan ko progress